Dragi vitezovi i svi vi izvanredni pojedinci, dobrodošli u novu epizodu Nišanske tačke. Za današnju priču ne idemo toliko godina u prošlost kao u prethodnim epizodama, već se vraćamo u februar 2025. i na takmičenje SWAT Challenge koje se održalo u Dubaju, a koje sam ja ove godine prvi put posetio, kako bih naravno ispratio naše momke iz žandarmerije, iz SAJ-a, iz Kobri, odnosno našu braću iz Republike Srpske koju ovom prilikom također posebno pozdravljam. Imali ste priliku da gledate taj sadržaj sa lica mesta i ja se stvarno nadam da sam uspeo da vam prenesem što neposrednije utiske sa takmičenja, jer to i jeste poenta kada idete na lice mesta neke aktivnosti. A posebno mi je bilo stalo da vam prenesem emocije među našim specijalcima dok su stvarno onako lavovski borili da što bolje predstavljaju našu zemlju, a kao što ste imali prilike i da čujete u nekim objavama koje sam pustio. A Srbija tim! Jebo sam ti materu pičku, ja masnog uzvona. I mene su nekad emocije pucale, pogotovo dok sam gledao naše momke kako nastupaju. Za kontekst ove priče nakratko vas vraćam na prvi dan takmičenja, na sam početak tog dana. Momci iz ekipe žandarmerije i ja smo među prvima došli na poligon i baš se sećam, bilo onako sunčano, ali prilično prohladno jutro. Lepa atmosfera, ja sam tu noć stigao sa puta, malo umoran, ali ono pozitivna atmosfera i energija, svi se družimo, svi čekamo nastup prvih ekipa i kako su prve ekipe krenule da rade poligone, tako smo i mi prišli ovoj zaštitnoj ogradi koju možete da vidite u kadrovima, da gledamo nastupe. Posebno je to bilo značajno za naše momke da analiziraju taktiku drugih ekipa i eventualno negde traže moguća poboljšanja za svoje taktike, za svoje nastupe. Ekipa albanske Reneje je nastupila među prvima tog jutra. Za one koji ne znaju, Reneja je albanska antiteroristička policijska jedinica i godinama unazad imaju saradnju i sa našim jedinicama, posebno u okviru ovih regionalnih bezbednosnih seminara. Mi stojimo tu pored ograde, gledamo ih, komentarišemo međusobno njihov poligon. Jedan od takmičara iz njihove ekipe trči tu blizu ograde, dok njegova ekipa radi i bodri ih, i to je kao i na svakom takmičenju naravno uobičajena praksa. Momak nosi albansku zastavu, navija onako prilično glasno, što je naravno sjajno, to su svi radili, to smo radili i mi, uključujući i mene. I u momentu dok je protrčavao pored nas, odjednom počne da se dere jebi, 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 jebi. Protrče čovjek pored nas, mi se onako gledamo među sobom, što se kaže, pogledima se pitamo jesmo dobro čuli šta čovjek izgovara, je li to nešto na albanskom ili to nešto o nama. Jer ti to mene etiketiraš, majku! Iskreno nešto meni lično je bilo teško da poverujem da je dranjem jebi, jebi, jebi nešto navijao za svoju ekipu. Pre će biti da je nešto hteo nama da poruči, jer je naravno video i naše zastave i momci su nosili zastave, odnosno majice za žandarmerije sa srpskom zastavom na rukavima, tako da je bilo prilično očigledno iz koje zemlje dolazimo, ali eto, to vam je taj nivo svesti, što se kaže, gde ti je bitnije da nekoga provociraš nego da gledaš sebe i svoja posla, pogotovo kada ti nastupaš, kada ti treba da ostvariš neki rezultat. I ono što je mene posebno interesovalo u tom momentu je reakcija naših mlađih momaka i žandarmerije. Kao što možete da vidite u kadroma, bilo je nekoliko mlađih momaka i ja mislim da sam sve njih, osim možda Jančija, ovom prilikom prvi put upoznao i stvarno sjajni su utisci o svakom od ovih momaka. Mene je zanimalo kako će oni da reaguju na ovu bukvalno kozojebačku provokaciju, ali ono što me je stvarno oduševilo je da su naše momčine nastupili kao pravi vitezovi, znači bukvalno su ono dok je ovaj protrčavao i drao se, pogledali, slegnuli ramenima, nasmejali se i vratili se međusobnom razgovoru. Dakle, nikakva reakcija nije bila izazvana osim ovog smeha, sleganja ramenima i, što se kaže, vraćanja svom poslu. E sad, kasnije tog dana prelazimo na centar naše današnje epizode, na suštinu ove priče. Momčina koga vidite u kadru je Joca i Joca je rodom sa Kosmeta, što je prilično značajno za današnju priču. Kao što ovde možete da zaključite, Joca drugog dana nije nastupao, bio je u publici i iz ovih kadrova možete da vidite da su naši momci razvili zastave i naše Srbije i naše žandarmerije. I to je naravno najnormalnija praksa na međunarodnim takmičenjima. Svako ko dolazi će razviti zastave svoje zemlje, a ne tuđe. I naravno, kao što opet ovde vidite, evo i naših komšija.
odmah tu u blizini sa svojim zastavama i to je, da se razumemo, to je potpuno u redu, dakle sigurno neće oni razvijati srpske zastave ili bilo čije druge, nego naravno svoje. Ali, što bi se reklo, kozojebački mentalitet ne spava. I mnogo mi je bilo drago što sam, iako slučajno, dakle ovo sam slučajno zahvatio ove kadrove, što sam uspeo ove momente da uhvatim i evo sada da podelim sa vama. Naime, ko što ovdje možete da vidite, ovaj šošon levo u kadru je više puta izvirivao njušku prema našim momcima, odnosno prema Joci, verovatno pokušavajući opet nešto da isprovocira ili da dobije pažnju koju možda nije dobio od roditelja, ko će ga više znati. I ovdje naravno vidite njegov gest kojim on šalje poruku Joci, koja je prilično razumljiva, verovatno i svima nama, s tim što Joca kao pravi vitez i profesionalac, ko što vidite u kadrovima, stoji postojano, gleda Šabana, bukvalno bez ikakve konotacije, nikakvu gestikulaciju Joca nije uputio njemu, nikakvu reč, ništa, jedva da ga je pogleda udostojio i naravno gleda dok ovaj nije skrenuo pogled, a ja stojim vamo iz ovog ugla i naravno beležim ove kadrove. Svačija zastava je naravno ostala na svom mestu, svako je ostao na 100 mestu, s tim što jedina žal je za vest koja nije bila zadovoljena, jer nažalost izostala je bilo kakva emotivna reakcija sa Jocine strane. Za kraj ću sa vama podeliti još jedan, ja bih rekao, veoma emotivan moment s kraja ovog takmičarskog dana. Žandarmi su na ovom poligonu imali prilično dobar rezultat i bili su veoma lepo raspoloženi i onda smo kraj tog dana iskoristili da napravimo nekoliko grupnih kadrova za uspomene. U jednom momentu jedan od starešina govori momcima dajte krsmana i onda sam ja vrlo brzo skapirao šta sledi. Momci su tom prilikom razvili zastavu sa likom pokojnog krsmana i odali mu počast. Sa moje strane meni je stvarno bila čast da napravimo ove momente i dok su se momci nameštali da napravimo ovu grupnu fotografiju, baš sam obraćao pažnju na njihova lica, gledao sam ih i u narednim momentima nakon ovog kadra i stvarno emocija, ta neka vrsta ozbiljnosti, ponosa, patriotizma koji ste mogli da vidite na tim njihovim licima, empatije, stvarno je bila nešto posebno. Mislim da po ovim kadrovima možete otprilike i da doživite tu emociju. Ono što ja mogu da kažem svih ovih godina prateći naše momke žandarmerije, poznavajući mnogi od njih, družeći se sa njima, je da naši žandarmi brinu o svojima. I svake godine svi, dakle na nivou cele žandarmerije, odvajaju od svojih plata da bi se zbrinule porodice stradalih kolega. Od kupovine stanova do novčanih pomoći. Dakle, naši žandarmi ne zaboravljaju svoje i ono što je još važno, naši žandarmi ne opraštaju dugove. A ako nekad bude prilike da se oči ponovo sretnu, sigurno naši žandarmi neće biti ti koji će da skrenu poglede. Toliko, dragi moji, za današnju epizodu. Nadam se da uviđate vrednost iz ove priče. Hvala vam na interesovanju i do naredne epizode budite dobro i budite izvanredni.